Sarkar jela kala pen elang bakanum sya satya ban klong yomar uranium naiki benta jong ke jela bat pen kemaru bakani ke isu kedai ke bala penduk pendam la selambah. Abakran bikila patai kubor halor ne kamat adin ke jeng jurip ya ke jeng pentrai ya ke surak shillong dauki usembot menteri rang ba ke jela ba preston tensang baka nongrem jong ke sarkar jela ke long ke basyai bah bat kata baka lenong ti uranium ha ke jela kala kun. Kani ke jeng kran jong sembot menteri rang ba kadai hadin bakala mi ke jeng persyak ke bajur naki seng san perthai kumju ki seng bhalang ya ke office memorandum jong ke Ministry of Environment, Forest and Climate Change ke bala penmi ya ke jeng benpana ban wengno ya ke public hearing habaya day bat ke jeng ti ya ki mar po khendo. Nalor katau sembot menteri rang ba uang badairu ban sngow tho baha Meghalaya ke Jakaputa ke day jong ke District Council bat jong ki try kumta uang balada ki try jaka kimkwa ban ai dan sarkar India ni ki no ki kendon ki bala ban penbor ya kata. Ni akabide be ketua UM ni ru ngilang kilo de nak lain ka stand jong men long very clear ngidam sya kata nomor pi kan ni ka de ka 60 habakan de ka 60 kan ngide ngimde ban plan bakalan ka de jong ka discouncil bat jong ki shimet lani jong ka kur lani jong muslim lani jong ka raj ka de kata de nginam la ban ong ba ngin la de ngim ya leng ba da ka consent jong ki trai jaka de ka consent jong ka discouncil ka bom la long bangin ay kata ka permission baki ti ya kini kimat kata kelong very clear bat kata kaba aru ngimde bat klek ka ruling jong ka Supreme Court hawa arjar ka kendai ngimde bat sungku bakla arjar ka kendai la ai la reconfirm fully da ka Supreme Court bahambe kala ya kajaka kadai jong kitrai kajaka kadai jong ka discussion tingim day banting mas meja ini nakaliang jongi ban nakaliang jong sarkar nindam sya lano bakan ya kat kum katuka office memorandum ka baka Ministry of Forest ka issue hakini kikidian segila kasim ya kata buat ndrai ko mo pi kejinga per ba ya kajaka kaputa ka day jong ka discussion kajaka kaputa ka day jong kitrai lada menta kitrai kimtre ban ai ndon sarkar India ndon guideline from non regulation ay kabala ban penbor ya deh tang kadau bangor bibale ngiru ni kren dekat sana kala government ba kan ni ka subject ti rom kalakut balengil og ta namar ba kitrai jakaru da horkit ordang kim kwa banai nang ta ka discuss ru kam kwa banai tengiru na ka state government ni menjur lang ta ni ong ba ke government ru kamla banai namar kamde ke jaka jok state government kade be ke jaka jok shimet ke jaka jok kikur ke jaka jok karat ke jaka jok kasnong na jok kahima jok di mana kita namar ngindang syong kabinet ngi dona ngi syong kabinet kalong kat kabade ka begini ngin le ya kata lalong begini kok petition jika government of India kata ngin spek tangba nakwa ban itu pa pi kalong baka decision jong ka state government kalong by no mining of uranium kabasay kadar kita kenang bukay bakon ipay ba nang sus nang ringkat kitray jaka kalong ba nilaray ba nginam ayla bat tin yaw uranium